ꯇꯧꯖꯔꯤ ISTVꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣꯅ ꯀꯤꯗꯅꯦꯄꯔ 3 ꯐꯥꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ 2 ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯍꯧꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯗꯦꯁꯥꯝꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯈꯟꯅ-ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ अवधि 32 सूबा स्टेट ओपन टेनिस चैंपियनशिप की मेंस के टाइटल प्रेमजीत अमदी लेडीज की बंती ने लौखरे होजो पाउ संदों पिजरी हौकिबा दिसंबर की 15 ड्राइवर अनि चुराचानपुर दगी किडनैप तौखिबादु नसे इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो न टेक तकाइदना कनबग लोइना किडनैपर 3 फारे ड्राइवर अनि अदुदी इरिलबुंग कालिकादगी थमनाम गौरगी मचानुपा दरा चही निफु अमदी चिंगारेलदगी सोराम समागी मचानुपा ओपेन सिंह चही 19 पानी ड्राइवर अनि असे खुशनबगी थरम अमंग असे MG एवेन्यू तो लेबा ऑल मणिपुर ट्रांसपोर्टर्स ड्राइवर्स एंड मोटर वर्कर्स ऑफिस त पांगथोकी यूनियन की प्रेसिडेंट ड्राइवर अनि बु इमुंग मनुंगी म्यूसिंग द खुशनकी प्रेसिडेंट कुलमनीना फोंदोकिबदा ngase ayuk pung 8 lom tabada इम्फाल ईस्ट कमांडो की टीम अमना ड्राइवर ओपेन खुराई लमलोंग खरा हेनबदा कलहोबनी गाड़ी अमदा ड्राइवर अनि याउना मियोई मंगा चुराचानपुर दगी थौरगा लाकपदा संजेन थोंग हेलकपदा ड्राइवर दराना चोंथा हौरबा मतुंगदा पुलिसता गाड़ी असि फाननबा पाउ पिखि हारि तुंगदा पाउ पिनरबा मतुंगदा खुराई लमलोंग हेलकपदा इम्फाल ईस्ट कमांडोगी ओसी अचौबना लुचिंगबा टीम अमना KNFN गी मियोई अहुम ओइगनी हाइबसी फागतपा ngamkibani ओसी अमहना तौबिदनबा अदुगा एखोइगी ड्राइवर इसिनाउसिंगसु गाड़ी से चिंग मान चप्पम यामना चेक्शनना अदो गाड़ी ओनर सिनसु चलीब मिसी वाइरी मिसी कनानो हाइबसिमा फजना आइडेंटिफाई तौरगा लोकेलिटी अमना मसक खंगबमना मदुगी आइडेंटिफाई तौर मतुंगदा मासी चटप तारगसु गाई इसोर क्रम चटप ताबा नत्रगदि हजिक मतम सिदी इम्फाल मनुंग मयोंद लेरिबसी गाड़ी वाइबनेना अदुगुंबा चिट अम तौरगा पुरेरगा मफम दु जोरमो गाड़ी से पुथरमदबा गाड़ी से एक्सीडेंट तौरमदबा अदुगेता लाकुन पिगदमनेना एता जस्ट अदुम मपुसिदा नत्रगा इमु मनुंगी फैमिली सिदा अवाबा चैथिंग अमा हप ngasi pharaba kidnapper 3 madudi S khumthang saiboi amadi lumthang ni driver ani na phongdorpada makoi bu tek ta kaidana kanmangam hoba Imphal East District Commando bu thakat ba phongdorokli tata gari ama Churasanpur da accident thokle hagna puraga makoi bu kidnap tawbani lupa lakh kun pinana ba khangalakpani hari makoi Churasanpur gi Bongpal Beres da thamlam laga matungda ngasi cyclone da mafam hongana ba lakpani hari army of the police na chingmana operation chatharak padagi December 19 dagi mafam hongduna kochen chenduna chafam thapam khangduma makai makhoi bu pui hari phuba saibadi amata yaude habu apam phongdoki private tuition na mahut chhilaklaba Manipur gi education system haiba topic ta nomagi oiba khanani ba amang asi Democratic Students Alliance of Manipur de samna sinduna Manipur Hindi Parishad ki holda pangthokre tromaduda Manipur College gi hanagi principal uramba professor Sadanandana moderator waki tongan ba school college kaya yu ojamadi education department ki official kaya su saru yaki Desam की वाइस प्रेसिडेंट न फंगदो खिबदा मणिपुर दा माहिरोय कया प्राइवेट ट्यूशन चप्पी हैनबी अमा लालिबासी मणिपुर की समाज दा अचौब मांगजबा अमा ओरकनी प्राइवेट स्कूल की ओजा कया ना माहिरोय कया बु ट्यूशन लाहननबगी तोंगान बा थबक कया पाखतली हाइकी मखाता न फंगदो खिबदा प्राइवेट ट्यूशन के चावा खलकलिबासी करीदगी हाइबसी पुन्न थेदोमिनबा चंगी प्राइवेट ट्यूशन सेंटर कया दा माहिरोय चाम हेन तंबा यावरिबासिसु सरकार न मियंग चंगबा फै ट्यूशन फी चावना लौबा कया ना लाइरबा ममा मपा कया दा चैथेंग पिरक्लिबासी अफब खुदम नत्ते हाइकी मसिना कया मियामना मसी करी मरम लेदगी हाइबा ट्यूशन की कल्चर से मणिपुर द खुमजलखरिबनो मसी की कल्चर से मामांगाइदा लेरमब्रा अदुगा मसी ओहरदबगी मरम से करी न ओहेली हैबसी देसाम सही खरसदा नैनरब मतुंगा मसी मियामदा थम्मकाना मसी खनबगी तंजादा लोकजमनी मणिपुर खुनाइदा प्राइवेट ट्यूशन ना मणिपुर की इकोनॉमी दा मणिपुर की होजी ओइरेबा कोइ मियामगी पुंसीदा अचौब सेखेंग अमा पीरगनी हैबसनी अमदी होजी हाइबा प्राइवेट ट्यूशन की कल्चर सिना अचौब सेखु मणिपुर पीरी हैबसनी Electoral politics in Manipur have hiramda numinini goiba state level seminar among sidagi Modern College gi multipurpose hall da hodokre UGC Nerogi sponsor makada Modern College gi Department of Political Science na Manipur University gi Department of Political Science ka punna sinduna pangthokpa seminar hodopagi thoromada CPI gi Manipur State Secretary Dr. M Nara All Manipur Bar Association ki President KS Mani
Manipur University Center of Manipur Study ki Director Professor N. J. Kumar amadi Modern College ki Principal Dr. K. Biryanna Thoromapu Singh on Sarvyaki College kaya ki lak poza singh na Sarvyaki pa Thoromatuda Dr. M. Narana Democracy sat palibak amada electoral politics haibasi yamna maru oi anda pangto ki ba tara suba Manipur ki general election da tau ki ba maung aduna taseng na takrabani masina miyamna democracy da leramba thazabadu ngasidi hantarakle pangto ki ba mikhal adu Manipur muscle power gun amadi bullet kilan oiki maramaduna Manipur da electoral politics ki matang da khana nei naduna awan ama purak na mohna ba tangai fade haki whatever the processes and the democratic actions are taken up, the major portion of the practice of democracy is in our electoral processes also. It's all fully baked and also it is, I would like to make a mention that it is immature democracy. Border Watu ki matang da community leader Mera Paibi amadi students organization singya punun phama ngasi Mate Council more ki conference hold pang thokre epamasina handak Indo Myanmar ki border dangam khai ki sambal khaba amasung integrated check post sangbat sagat pagi mari lenena lebak ani ki mukna ba maong da security forcing pashanduna leiba asina more da leiba miyam amasung lalul etik tawsing mi pai ba pok patana tana border da chathok chasan tawbada apan ba amadi akiba kya leire maramaduna lebak anina border ki che nadi bo phomasi nungsin ba maong da warusin purak na wasin biu haina appeal tawi warusin si purak tringai integrated check post sangbat sagat pagi thabak asisu matam khara lepina na ba mari len ba singda appeal tawi Christmas kumai lakpada border da ain kai drabadi athing ba leitana lebak ani gi mu sing mau sagum na chathok chasan yan biu hairi nasig me phamadu da Mate Council more Hills Tribal Council Akadom MMCM Tamil Sangam more MSU Nupi Kunai Saukhat Lamjing Loop Khanopok Apun Nupi Loop Border Trade and Chambers of Commerce more MWDA MWDS na saruk yaki Christmas kumai ke mari lenana kangpo pe kendra ke manung dalai bachar sam hen be luching basing amati tohan ba community singda kendra sigi MLA namsa ke gena chini kilogram yankai yanthokre lampel dalai ba maha ke kwata da pangtho ke bacham ba thorom aduda MLA na ha ke bada kumai asina lakpada lamdam asida santi purakpa oirasanu kaluk marshal gi marakta hena nungsi chanaba purakpa oirasanu haina phongdokli New Year 2014 lakpa galoina na Manipur gi Praya section kudingmak ki maphamda yaifa pauje pijari loina na kumai asina lakpa sida santi leiba lamdam ama oirasunu kaibi da leiba yaibilen kaibi orphanage home da Rotary Club of Polo City Imphal na ningtham thada siznanaba phirol sana thangnaba potchai amadi hidalang thak sing yanthokre yasi potchai yanthopagi thorom aduda Rotary Club of Polo City ki President Rotarian L. Romes, Secretary Rotarian Dinesh Hobam, President Rotarian Dr. Samarjit Amadi Public Relations Committee ki Chairman Rotarian Dr. R. K. Ratan Kumar Singh Ba Maru Mu Singh Sarvyaki, President Romes na haki wada orphanage home asigi masage chanthok leina na ba club asana pukri tawduna nga yona na bagi thabak pakat lagani haki Kickboxing Training Center Langol Caesar Blood Bank and Transfusion Service Kalunana blood donation camp pangthokre camp aduda Kickboxing Training Center Langol ki volunteer taraga taruna idan tawki thorong mari lenna Dr. Palin hakibada miyoibana ipibada haksang da kari sumani ngai oide Manipur si balance zone oibana igi tangai phadaba kaya lei miyamna idan tobina ba appeal tobuga loina i kapa matamda taseng na apaba i kapna na bagdamakta nucleic acid test toba tangai phade hana su phongdoki thang tagi kanglon niti kayabu hojik sanariba mahai masing tambagi kanglon subject ama oina hangana ba board of secondary education Manipur local liba khongthang asi yamnamak chumba amasung tangai phadaba khongthang amani haina North Imphal Cultural Organization na phongdorli Manipur Prakiti Chikitsa Committee ki chahi yankai shrokpagi Golden Jubilee thorong na Imphal is DC rotalaiba Harimati Dance and Music Center ta pangthokre thoromatu da Pollution Control Board ki Chairman Dr. N.G. Bijoy Aryan Culture ki Commissioner Oramba P. Bharot Dudusung ki Retired Director Saworsem Indra Kumar Singh Miyo Kyan Saruyaki Dr. N.G. Bijoy na ipa ipu sing na thambiraba mahusha layeng asi hojik matamga chananam hona batai masida sunatana emergency gi layeng kaya su hapsinna bagi apa masu phongdoki अगर की नेचुरोपैथी दा इमरजेंसी की ट्रीटमेंट
का हेन याउदे जाकला नसु याबिनी अदुना सिगुम मयाम सिसु खैतंगा डेवलप तौब याबा इनकॉर्पोरेट तौब याबा अदुगुम्बा खरगर हापचलगदी से आयुर्वेदिक सर्जरी याउरी होमियोपैथिक तो क्या याउदे सुमाइन तौदुना मयाम सिसु खजी खजी सिगुम मयाम से सर्जरी याउर निंगबनते आइना जबदि इमरजेंसी गुम्बा अथुबदा लायेंग मसिदसु मदुगी लायेंग खुयेंगादसु करा हापचन बयाबगा हापचन बिजना रिसर्च तौबिजना तौबिरकनी हाइबो वखलोन थमजरगा लिलोंगी तोंगान तोंगान बा क्लब ऑर्गेनाइजेशन संगी अपन बुलुप अमा ओरिबा लिलोंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन की सानाबुंग अमा ngasi एग्रीकल्चर मिनिस्टर अब्दुल नासिर ना हांदोपग लोनेना मरिरक सुबा लिलोंग स्पोर्ट्स मीट तुरेल अहनबी कंगलई खोंग मखाले काय ngaram pa ta hodokre tormaduda मिनिस्टर अब्दुल नासिर लिलोंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन की वर्किंग प्रेसिडेंट अलहाज अस्लाउद्दीन साहब तोबाल जिला परिषद की मेंबर अब्दुल सलाम नमरुब म्यूसिंग ओइना सरुक याकी थोरंग मरी लेना मिनिस्टर नासिरना लेता लाइर सिंग दमक पितरक पतेंगमांग सिंग मफम साबद योहन से तसेंगना तेंगमांग पिबा याबा लेता लाइर सिंग दमक तदी तोंगान मतेंग पिनन होनगनि हाकी मी चंगा ओइबि आइ चाचे तोइबि मकोइ सिंगदुगी तोलोबसी अदुदगी आइगी लई आइना ट्रस्ट सम लिंकटलबा इपुगी मिंग लिंकटलबदुदगी गवर्नमेंट फंगी बदुगा चप मानना आइ पिननबा 27 सिदा मियाम अमसुंग वार्कर पुनमकना होना बिरकीबा पुनमकु मतेंग पांगमिनरगा इकोय मदुगी नमितुदा पिथोकननबा तौसी सत्किबा तांग तरादा साइकुल की तुसम पाइदा थबक सुबा वांगु हाइनौ याम लेकाइदगी सनाबम तोंबा अमदी वांगु संदंग खोंग अवंग लेकाइदगी ए दोरियन बु फादुना पुखरगा नसिपाव मरी मखोंग खंगनना थंबबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना केएसओ साइकुल कुकी एनपी साइकुल अमदी वुमेन्स फोरम साइकुल सिनुना इकौ बाजारदा वाकन मिफम साथखरे वाकन मिफम बदुदा लमदम अदोमदु खुंदारिबा तोंगान तोंगान मियु क्यासु सरु याकी मकोय अनिबु अथुबम मतमदा टेक तकायदना थादोक पिर उहाइना तोंबा अमदी दोरियन गी लोइनबिना फोंदोकी कुकी एनपी साइकुल की प्रेसिडेंट तंखाम लुफंगना सुनोमदुना इमुंग मनु पुरिबा मकोय अनिबु अथुबम मतमदा थादोक पियु ठिकादारसु सिनमी अनिसी थादोकनम होनबियु प्रजा कयागी चौखट लंबीदा कनागुम्बा अमतना अयत अपन पिबिगनु मणिपुर सरकार मकोगी दमकता थबक अमता पाखतबसी पेंदे अथुबम मतमदा मकोय अनि थादोरक्त्रबदी मणिपुरदा लेरिबे एनजीओ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगमदि साइकुल की मियामना खोंजन चंगसिनगनी हाइकी अथुबा मतमदा मसी कनाना फाबनो करिगिदमक फाबनो हाइबदु क्लैरिफिकेशन पीबियू अदुगा यारगदी इमुंग मनुंगना वारिबा मयाम से येंगगा ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड दा अथुबा मतमदा थादो पियो हाइबसिगा अपील तौनिंगे अदुगा अरोइबदा अथुबा मतमदा एखोइना ngasi धारणा फमगा सिट इन प्रोटेस्ट तौरगा एखोइना डिमांड तौरिबा सिंगसी अथुबा मतमदा एखोइ पॉजिटिव रेस्पॉन्स फंगदरगदी एखोइ लमदा मसिदा लेरिबा साइकुल एरिया खांदे सदरसी सेनापति खांदे अदुगा मणिपुर की ओइना असि हेन्ना चावबा खोंजंग कयासु एखोइ चांगसिनगनी हाइबसिसु एखोइ सेम साबा हौजरबन लोकताक बाउंड्री रिंग रोड सेमबदा युमिंखोल अमदी ngaगी फार्म सोलबा इसोक्तगी मोरांगी सेंद्रा फावबगी मनुंगदा लेबा लोमी सिनमी अमदी ngaमी सिंगोइबा मिफम अमा खुजुमान यांगोइ निंगथौ कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे फिश फार्मर सोसाइटी खुजुमान सिनखिबा मिफम सदा अखंगै कयाना वांगांकी आरके रंजन फोंदोखिबदा लोकताक के कोइबदा रिंग रोड अमा सेमबा हाइबसि ngaमी अमसुंग लोमी सिंग सुफम नोफम खंगंदना नबा थौरांग अमनी ngaमी अमदी लोमी सिंग येंगलगा टूरिज्म सु सेंबत पिगदबनी नत्रबदी मपालगी कंपनी सिंग चौकट हनबा ओइना थोकनी हाइकी गसगी मिफमना रिंग रोड सेमबसि थिंगनबा अखनबा बॉडी अमा सेमबा हाइना यानकी Land Acquisition Act is amendment of the Land Acquisition Act Amendment Bill 2012 the Parliament passed over. Passed over adu yauna Manipur government na hasana menjara kanda sendo act ki batuna nasi la bakne haina notice koi base thopra doctora sisu kola khangpuri dalai ka government आरके फिल्म्स की तरानिथु सुबा नोकफदे ngasi गवर्नर रोतलेबा फिल्म एकेडमी की ऑफिस रिलीज तोखरे थोमसदा आमजुगी प्रेसिडेंट डब्ल्यू समजाई आईएसटीबी की सेक्रेटरी बीके मैते यमदी फार्म की एडवाइजर एनजीटीएस कुमार सु सर्वयाकी नोकफदे की प्रोड्यूसर मदि डायरेक्टर सु ओरिबा तौदाम रोहिणी कुमारना नोकफदेना मियाम की सेवा तोरप चाही कुन मपुंग फारकदोरे मसिग मरी लेनेना अकनव थोरम अमा मथंग सहिदा पांगथोकनी एनजीटीएस कुमारना नोकपदे पुथोकपदा उकिल डॉक्टर अमदि ओजा सिंगदा थेंगनबा कयासु पुथोकनबा
होना हनिंगी है कि आमजुगी प्रेसिडेंट W श्यामजाइना मियोगी पुंसिदा नोक पाहाइबसी याम नंबर ओई मी बुन ओना नबगी गुन चेन बाहाइबसी हेक्ट याबा महिनते नोक फदिना फागी लमदा सोसाइटी असगी असोबा कया चुमथोप ngamgani है कि ISTB की BK मैतेना वारबा मतमदा नोक पाहाइबसी याम नंबर ओई लोगमसगी फागी की मेमिंग लेरबा चावो बाबू मदि तोमिना चिंगबगी रेकॉर्ड यामना तहोदबसी लाइबक थीबनी RK Films na hawrliba artist kaya gi talent nokphade oina putholiba ase tungi mirol gi damakta yamna kana ba ma organi haiki nokphade da ba nokphade ko to se ai mi se la no da han yu bina phadi gi waro madam da mu pagi kan se nokphade si yeng ga ma am se patha ba mon pagi ai ta ha ga na umna sum ta sa pa kan ga pagi modi occasion ma ba ga modi occasion nokphade ta sa ba ta na no mai ba kan no ai thaka chari ko gi zaru ni ko ma to pa ma gi ko ma no ko ba su ko ba no pa de si ama khale to na ma matang ko to na si tara ga ko suwa no si option to pa ma gi si to pa mi ma na to da khara war ga da ko sakhang da busing na phaki ba kaino dagi driver Ganesor thadura u haiba dabi da changchilak pa khongjang singda dedim do drivers union ma pung phana sogat kani Ganesor hana union asigi president su orami hari Reachul division gi makhada kuntre suba sector gi tare suba sam rifles na khulai lagron mioi ama Churachandpur dagi phari hari PIB defense wing dagi torok pacharwal amana pharba mioi edudi milun sei kun gomdoi apokpa hauthialal Churachandpur gi new lamka chum tu bank dagi ni mangon dagi country mate pistol ohum .22 gi rifle ama maru taret phangle phagalaba mioi amasung polam sing Imphal West police station da sinakre hari Layrol haiba kunung isagi audio cassette ama class hotel release tokre cassette asi sangnarabi kunung isagi sesatpi lawriambam bedabadina compose tobani Thomas da theater director Ratan Thiam aiba Bijayant Kumar Sharma masung and Kunjamon Susaruyaki lawriambam bedabadina phongdo kibada aikogi lajariba kunung isagi CD format ta putokpa laitri lajariba sesu khara complex oibana angang singda takpi tambibada makoina loction mada khara awaba oi masigidamakta khara laithokpa maongda putokpani haiki Supreme Court ki verdict amana nupi mandu singbu criminal oina uhalle haina awaken artisan shelter association na pangtokiba pawmi pawgi mifamawada gurumayum Syam Sarmana phongdokre miyam ga manaba Pida ama pibina batalingi cer asida asugumba verdict amalak pasi yam na laibak thibani hiramasda Manipur da laidiba transgender singna organization kaya kusum naduna akan makhongjang junction gani haki asiba buda samaj na hanthana yenga thambidana laibise koita singna pamjadi homosexuality amadi same sex singsibu akoina asumba lambi da bubirakna makhoi bu mimana na hinaba amadi samaj ka samana ba miyeng da yengbina na baida makta homosexuality singa sisu makhoi hingbagi rai lese Amadagi Secretary Human Resource Development gi makhada lisingani taruk tagi leptana sathraliba community level amadi academic awareness program gi sargama oina Urup Arabti apun mumera Paibi John Action Committee ko kusam naduna ireima sanglen Arabti da pangthokre Thomas da prosecution gi director NJTS Kumar Dr. S Angomcha Kero Marketing gi Jila Parishad ki member Abdul Salam amadi Mayailu Singh Vice President Y Sundari Lema Secretary General PS Poni Maitei Urup Arabti apun mumera Paibi gi President Susra Lema Susaruyaki alaman mawapa waiba kaya su mayai ka ba chinjak dagna miyobi haksang da son ba amadi mangjaba sing khangdaba yaraktaba loinana tungi yubrial orakataba ngang sing karamna loina gadagi habigi matang mi phamasi pangthoki bani hari Indian Academy of Pediatrics Manipur State Branch ki taratra subachahi gi oba thoram Lampel Patalaiba Indian Medical Association ki holda Manipur Legislative Assembly Speaker TS Lokeshwan Hodokre Thomas da State President L Ranbir Susaruyaki Thorongu Mari Lena Sobini amasu release tauki TS Lokeshwana Manipur gi ngasagi health sector asida asoiba kaya lairi hospital da mi sibadagi patient party ga muknabagi thodok kaya hengelakli thamari mangagi angang sing jaundice nabagi masing hengelakli angang sing basu angam yaudana laina tina changdana naba honabada doctor sing khaktana tanama mapa oibasinasu asabu thodang lohaningi haki koi sai doctor sing ajil kase bas ati kopi yes mamandi hek ko waran se maximum koi la bisa se koi tunda su pakko ko koi hota ko me cha hota ya adu ki matamdala kali lo maximum abi hek ko ka congress compose la
Milana Sinduna Nubit Humni Chupna Pangto Kiba Lonyan Kandopagi Kanan and Nabigi Mipumna, Lonyan Kandopaki Tabagasi, Kumang Joshinanaba, Toshil Kalup Ama, Pamba Haniyanakre, Kalup Asina, Tukumatamda, Lonyan Lotopagi Tabak Akang Singawadi Miam, the Tamam Mawaro, the Yupam, Wadaga Pangto Nabonagani, Lonana Tabak Tom Singasi, Kumang Joshinabagi Damakta, Milal the Sinaba Haina. More amateur in Suyanakre. Nashi Losin Mikitoram Manipur University, Dr. Tinglan Maisnamna, Manipurgi Honoliba, Samit Longi, Masak Amadi Masina, Yalhomi Singi, Mama Londa, Bidiba, Ahongba, Amasung, Saiting, Hibas the Sea Patoki. Was a Makatana, Tabaki Pau Lobisi. How's Tabaki Pau Lobisi? Territorial Army officer kara logadori masagi sei taranipal dagi nepunitoi fawgi manungda leba drigi pass tawba mi singna lakleba December tang kontramatoi fawgi manungda darkhas peselpa yagni hari Indian Navy ge Artificers Apprentice AA Sam Contractor Bats ke seller loan of Gitama Long driven upa candidate sing the Darkhas Kauri Masagi say Taratar Makai the Gitaraman Makai forward the labor Oigabani Maigita 10+2 Chemistry Biology Netraga Computer Science Kimanunda Subject Amagaloina Math Samsung Physics Yawa Manaba Parka pass Toba Oigabani Online registration Tobugi Arobimatam December Gitang Kunda Oikre Adubu application received Tobugi Arobimatamna Awang Nompoki Oina Matangsegi January Tarufawni Matata Pankriba Tabaki Pau Sing a Sigi Hen Akupa Marol Babu Parada Leba Job Center Taki Kangwayagani Hauzik Tabaki Atopa Makataba Pausing Amukan Piziri Manipur Sarkagi State Safe Information Commissioner Abadi State Information Commissioner Ge Hangwapam Ani Asigidamukta Candidate Sindagi Darkhas Kauri Haina Department of Personnel and Administrative Reforms na Kangaluli Masaki Say Hompumanga Yodriba Bargi Nagrik Sing na Darkhas Tarpayagani Hari Maigi Thak Yamdrabada Dirgi Pass Togadabani Social Works Management Journalism Amadi Public Administration da Sahi Kuntragi Experience Leba Mui Singdana Hena Kudong Saba Pigani Thagi Tolof Right to Information Act Lisingani Mangagi Section Taragataruki Makada Fangadaba Kanaba Sing Pigani Hari Darkhas Pesimagaro Matam December Tang Kuntrani Interview Matam Amadi interview Pangto Kadaba Mapam Department Nasina Makatana Kangalakani Hari Tagip Tabaki Pau Nasigidi Matang Slozere Hosi Makataba Pamu Lobisi Hosi Makataba Pau Karaga Pizari Korean Global Wing Index Amusement Park Yon Kibagi Mayokta Global Wing Index Welfare Committee na wakan mipum ama Korean da pangthokre Investors singi ayaba yawdan lam yon bagi hak leite Investors singi asengwa pesana laikibalamasi Children Amusement Park semgadabani hari Nepal Suba Manipur State Film Festival ngasi open forum da Manipur gi film amsung masigi kaitel haiba sida khanane nakre Film Project Chairman El Suzakanto Samana, moderator Oiduna, Sasana Star filmmaker Chan Hisnamna, film Bikatel Yamna, Pick Palamdam Asdar film Torbu Musina, Kudong Sadokaya Mayoknari, film Bikatel si Impal Katanata from the late Bagum Tori, Manipuri Mapanda, film Unabona with the Su, text Kiwapam Labanangam, the Bagi film delay Haki, Nasi, Festival Gi section da, non picture home Amadi picture and Wiki. Nasa yung pung makarom taba matamda uripog basas pati lekay digi laisam pritamjit sahi kungataret lom surba miwi ama papam khang na mang khay hari miwi si put mga si mga romwangi kuchu ngawi mahana thoki matamda arang bazar si malit ki jun khongrom setki kana gumna miwi subu thengabi rabadi telephone number 9856 083695 natragana manak nagpa police station da pau pibiu hari Musu Revival Demand Committee na December ki mapanda Bharat ki President Prime Minister Union Human Resource Development Minister Manipur ki Governor Amadi VC da pisan ki demand sin December kun helaba phawba Manipur University Authority dagi positive response pirak tabana maram oraga tonga ba khongjang sanctionan ba committee na warep lokre ahan ba tangka ki oina December kun gomdo gi black base campaign ga loina pamphlet yantopaki khongjang sanction lagani masida Manipur University ki teaching staff non-teaching Manipur University da apply tauba college ke mahiroi sing amadi union sing state ke thak ta leriba students organization sing amadi MU ke mahiroi sing na cooperation PB bagalo na sokat pinena ba joint committee na appeal tori hojik makata na sana bi paw lo bisi
Sanbi Pau Pizari. Kunthom the Suba State Open Tennis Championship ki men's ki title and Premjit Lokre aduga ladies singles ki title Banti Lokre. Manipur Tennis Association Sinduna Thasi ki tang tarag ni pandagi category Taramathoi ki Sanaroi Maripuna Saru Yaduna Lampilpat ki officer clubs tennis kota Zatrakpa Kunthom the Suba State Open Tennis Championship na solution kre. Losun ki Trumda Manipur Sarkar ki Principal Secretary Varun Mitra amadiyati sangnabi miyu kya Saru Yaki. Nasero benumit ki sana ki bada men's singles final stop Premjit na Bojendrobu set Taruk Ohum Taruk Ani damai tiba piki. Ladies single final da CS Bantina Ais Pujabu Taruk Ani Taruk Amada Thoiki. Men's double final da Bojendro Amadi Divaskar Makwini ki Jurana Premjit Amadi Lenzi ki Jurabu Taruk Ohum Taruk Mari damai tiba piki. Say Tarag Mari Makha ki Dupamasa ki final da Razenbu Luchingna Taruk Ani Taruk Ohum da Thoiki Mai Patlab Sanur Singda certificate trophy memento Amadi Selgi Mana Piduna Puning Tawaki. Yakati Suba Sisimi Kingasi Sanakiba Met Singda Zareb Sisurasan Puramadi Trupuna Bol Mai Pakre. Manipur Development Society na sponsor tauduna All Manipur Football Association na sinduna yakati Suba Sisimi Kingasi Ahanba Sanakiba ground gi matching da Zareb Sisurasan Purna class sakeno Google Ani Amada Maitiba Piki, my Paklaba Zareb Siswa Sanpuri Gold Singado, Helung Hakubna, Ahan Haki Kungamari Suba Minita, and Suba Haki, Yakemari Suba Minita, Gold Amagamuchanki, Klasakenogi, Amatangarbo Goladuna Nautism, and Suba Haki, Umudramari Suba Minita Sanki, Tonamanasagi, and Suba Ground, Sanakibata, Trupuna Bol Upa Kamgabo, Gold, Nepal, Anita Chong, Maitiba Piki, Trupugi Padul Singado, and Tony Kabui says Ozit Amadi Ice Bridget, Ani Chanki. Kena Chiruna goal Amazonki. Atopa goal Aduna Upagi, El Sanjitna, Sobri, Masagi goal posta in Sin Kibani, a hand ground that Draw Cocktail Amadi, yes, you want Kai. Ayupung Tramatu Makaita, but the Sanagani and the super ground, why the Oheno Konembi Amadi, MPSC, Nuntil Pung and Nita, the Sanagani. Tasiki Tang Taramadi, the Tramangada. ZM hold up Antukiba and Suba Mr. Morang Kamba bodybuilder competition da overall team champion Lava Royal Gym Impalgi, Sanor Sing Opagi Tromama, Ningum Tongaleba Gym Asta Pantokre, Tromasida Zero Industry, Managing Director S. Priyojit Sharma, Amguagi President M. K. Ratan, ISTV News Subeditor Ningomba, Royal Gym Get Bhaja, S. Chandramati, Miyuka Saruyaki, Tromasiga Mari Lena, Okupacha Singing trying to Amadi Trom Doida, Bangkok to Pantokiba, Miss World mga subposition phalaklebi kerebita amadi Mr. World Bangkok ta home subposition phalaba case pradipusu jimasina chamba khotol pot piduna puning thawatki City Taekwondo Academy ni sinduna thama subna Chathakadaba residential camp si lamur khonang khongda leba City Montessori Higher Secondary School hodokre hodopaki thurumda academy gi chairman Dr. S. Rajendra Kumar amadi secretary Susau Yaki Sadru Singna tongan ba demonstration kaya suutki loinena wasat lobagi thurum su pangtoki Dr. Rajendra Kumar phongdoki bada Mayiru Singna larik tambaga loinena sanabda mai onsin mana punsida kudung thiba kaya thorakadabadagi kanmangami loinena sana khonabara miyobi punsida chauna ahongba purakpangami habu wapam phongdoki Katok Pamagaluna, Nakoi Yoza and Ladiba, Sarsan Joy the Gay. Nakoi Vitunda, Tenakado tournament Kada, a job of my papa, or another Bagidama, Yamakana Honadana, Tuktabaletana, Nakogi, Mandala Katoriba, Samasaki Asibu Timuna with the Matic Java, Weapon Nava, when I see. Manchester United Premier Cup qualifying tournament ta yawn namak damakta team semnaba chai taramanga makhagi nupa masagi Sanor Singh khanbagi trial ama hayeng tang kun gumdoi amadi kun gamari gi ayuk pung 3 makhai taba matamda YWC ground malom da pangtholagani hari All Manipur Volleyball Association ni miyeng makhada mayang Ifal Kuman Youth Association sinduna Om Suba State Level Senior Men's Open Volleyball Tournament ngasi sana kibada KLLK mayang Ipalna NYVA nambol nauribu set Humamada Amadi MPS na Rasput Lampelbu set Anita Maitiba Piki Pamaibu Kamaupi Memorial Jariang Long Football Tournament ki final da Namgoilum Amadi Sarem ga Sanargani Sombung Sarem Youth Club na Sinduna Club Sigi ground sa Tariba Ahanba Palmaipu Kamaupi Memorial Jariang CSI Football Tournament ngasi Sanakiba Ahanba semi final da Nagwilong na
Dugai Pangjangbu goal Omani the Mighty Piki, Namulongi Pantul Singadu goal Mai, the Singer William Sanki, Dugai Paisangi goal Singaduna. Najim Long Amadi Benjamin Chanki, and his super semi final game Sanaki with a Sarim Amadi Kokulong Norman time the goal Marie Chandana draw over the gate. Kick from penalty Magna decide Tobada Sarimna goal Marie Homda Toyduna final Chanki. A handboina train and jump stop walking event ngasi miyo yankai hen mana BT Park taki andro pau ba chatkre. Hauzik ngasi nong magi wakiba ay ngasagi pau pizari. ICAR lampel patagi phangba pau gi matungina ngasagi khwaidi sakiba si Celsius degree 33.8 oiki. Nung khwaidi inkibana Celsius degree 3 oiki. Nuksati yawising man chang ayukta chada marifudraga mathoi oiki aduga nung thilgi matamda chada umpugnipan oiki nong jokide. Lushilak Padamaru Pau Omukan Pizari. Impal East Commandona kidnapper Hum Pavagalona driver Ani Kandangam Hore. Private tuition Hingali Vasigi Matanga, the Asana Simuna, Kanani never mipum Amapang Tokre. Amari, control the Suba State Open Tennis Championship ki men's title President Lokaya to the ladies gi Bantina Lokay. I used to be Pong Tabiri Singh, Amukan Kurunzari.